Zdravo, moje ime je Ivana. Dobrodošli na VR Akademiju 2. Kada je u pitanju oglašavanje preko Google, postoji nekoliko vrsta reklama koje su vam na raspolaganju. Search reklama, kako sam naziv govori, pojavljuje se nakon izvedene pretrage među rezultatima, s tim što je istaknuta kao reklama. Ukoliko se bavite preduzetništvom i reklamirate svoj biznis, ovaj vid oglašavanja je odličan, jer je cilj da se oglas potencijalnom kupcu koji traži uslugu ili proizvod vašeg pojavi među prvima u pretrazi. Display reklama predstavlja vizuelni baner koji može da bude prikazan na dosta mesta na internetu na popularnim stranicama. Mogu biti različite veličine i prikazani na različitim delovima web-sajta. Ukoliko imate dobre fotografije i smatrate da je veliki adut vašeg proizvoda upravo vizuelni element, ovakva vrsta reklama bi vam mogla koristiti. Shopping reklame također se kao i search reklame pojavljuju nakon pretrage, ali su drugačije. Predstavljaju vrstu reklame koja sadrži sličicu proizvoda i cene. Također predstavljaju koristan vid oglašavanja jer su povezane sa ključnim rečima koje potencijalni kupac pretražuje. Video reklame odnosi se na YouTube oglašavanje i u njima će biti više reči o nekim od narednih epizoda. Za njih vam je potreban kvalitetan video sadržaj, ali predstavljaju potencijalno vrlo isplativ način oglašavanja. Kada su u pitanju pametne reklame, Google za vas pravi automatsku kampanju i automatizuje mesta gdje se reklame pojavljuju. Dosta preduzetnika ima različite iskustva sa ovakvom vrstom reklama, tako da sve zavisi od toga da li takav video oglašavanja vama odgovara. Posljednja vrsta su Discovery reklame koje su dostupne i na mailu, tako da predstavljaju odličan način da doprete direktno do klijenta preko maila. Također se mogu naći preko YouTube Android aplikacije nakon što se klikne na dugme Discover, te ostanite sa nama jer ćemo u narednoj epizodi govoriti o Google kampanjama.